Chanchin thar langsar zual ilo ngai thlang u pusil soivunga AHN Veterinary Minister in Nathiala District Veterinary Office munle Thenzola Sial Farm atlo voin khan pusil soivunga Minister AHN Veterinary Chuan Nathiala DV aule Thenzola Sial Farm atlo a party shwai tu kutlang shwai tu le department staff tine inkom hauna hun an mangngal ani Minister pusil soivunga Chuan AHN Veterinary Department hi mipuinen kan in nerenga department poimo tak ani awang in thok tu te po kan in thlada thiang lo ani mipuite mamona keini chuan amuna kalchilin an har satate kan zir chan pui china kan theitop kan chua kan beingor hle ani ati sathiang hlim le tuinai nyangnar taka mipuite hnena chop chua hi apoimo hle a chu chuan kan thisel na thlengin angong tlat ani ati pusoya chuan mizo te hi ran vul war tak nam kan ni a kan chem kalna tak ni po in alang chu wangin ran vul konga tran kan lak angaya tin a chu siam konga te po state dang atanga lak lu ngai lawa kan ram chung ngei atanga ran chowa in to del dan kan ngai tua achu hle ani khovel thangzela ran vul hi ezon na thatak le nyal nget tak mai ani a kan chalai te po in mumal so karan vul dan ngei to in ezon na tlak ani ti sha se ka du hle a ZPM Sorkar na hnuaya hian ran vul tu ten ma an son theina tur kan ngei to zel don ani atibok Kwarel chiatna wanga zuang tuile muthia inle lauchante minister le ZPM party shwai tu ten antlo voin khan zuang tuile muthia kwarel chiatna awanga inle lauchante chu pupi si vanel ruata minister le pusilel nunne vice president ZPM general headquarters ten amuna kalin antlo a kutlang shwai tu ten an laudong song zuang tuya hian tunhnaya rasura wangin leiminin chene in lwa lai pali ahnola alwa tu chungkwa te hian bungrwa engma an chu man lo ani vane thak takin naw pang pakhat aliam ti lo chu nunna chan le hliam an om lo ani tin muthia hian lasang zwalate chung chene in chu leiminin ahnol ba ka pibyak than sangite chenne in pol luangam loina omme kani minister purwa ta chuan kwarel chiatna awanga inle lo chan kan omle liam tuar me ba ka vengchen khata nunna hial chan an omte hi sorkar chuan kan torpuin poi kan ti tak zeta sorkarin ati thei ang chiatna tuar tu te tan ati zel dona tuna hian DMNR lampon achul ang anbai pui mek ani ati pusilel nunema vice president ZPM general headquarters po in chiatok te ZPM party in antor pui thu soin natlang te thing pui in na sen saw atan zuang tui kotlang shwai tu te hne na sanga hlana tin muthi apo leimin wanga har satna twar tu te hne na ZPM general headquarter IO in sumle pai hlan bokani ehuna yan ZPM general headquarters atangin shwai tu chen khatin anchoi oma chalai headquarters shwai tu te antel bokani ZPM Sorkar chuan Mizorama lati ngai lo le ama saper atan Council of Ministers meeting chu lunglei khopuya nei ani voin date nitum July sangni somni pali Mizorama la ngai lo kalpung thar mi pui Sorkar Council of Ministers meeting chu Nini July sangni somni palidar som le chanve kan HPC conference hall lungleya nei anita a hi Mizoram political history lo omngai lo district danga Mizoram Sorkar in Council of Ministers meeting ane masak berna ania yan ZPM Sorkar Chief Minister Pulel du amakai shwa hian ral khaizo kami puite tan ro rel na mun hi atul na le poimo na mun na pianga an siam thei ani ti lantir na turin lunglaya hero rel na sa ber hi ahung ta ni in ZPM General Headquarters upa committee chuan angaya lom ati hle ani lunglaya hian minister ten an department chan pol theu amun nge ya kalin an mit nge ya mu in department a how to ten an har satna sang te sha tir le ko mu thei turte lunglei district chunga maso na tura ro manna le malak na tur soi hau thei turte le malak dam tur soi pui theina hun an siam sak le sung le tha tam tak sen ngai lawa mi puin an mamo dilna le soi theina hun siam sak an ni hi ZPM General Headquarters upa committee chuan lom ati hle ani
tin upa committee ZPM general headquarters chuan tunhnaia Mizoram hmu hrang hranga leimina wanga nunna hlutak chante in le lo le bungro hlutak chante mitam tak an om hi poi ati in thil lung takin a torpuya pathian thlamwanna le ompuina changnge se adu sak tak zetani chiatna le harsatna alo thlen hun laia midang te tana nunna hial po chan huama in pe le tlom ngai zong zong te chunga thil lung takin lom thu asoi ani BJP in Manipur ngai saklau bimol Manipura meite le kuki zo na thlakte inkara buaina tu JNU a professor Congress MP tana thantlin e bimol akoi jam chuan BJP kashwai NDA Sorkar in ngai saklo hle ani ati President Draupadi Murmu chuan Juni somni pasari a parliamena athusoya Manipur chungchang engma asoi chuak lawa Prime Minister Narendra Modi po alangoi vengvenga MP in thanwak veta po Manipur atlo heklau bimol chuan ngai sak be sei tak chungin Manipur chungchanga Sorkar lai puingoi reng chu akapa in ngai thana satlia ani mei lawa Manipur hi India ram chunga antel lo tina ani ber mei ti a Manipur chunga headquarters CM tina Sorkar lai pui sipei an khosa a mi singruk zet in le lo nei lawa kum khat chuang an khosa le mi zani chuang thina hi fiam thu ani lo Manipur mei ani lawa India marchak ngai thana atling atibok Manipur baina hian thla sompali chung a o to a mi zani somni pakhat chuangin nunna an chana mi sangkhat chuangten hliam an tuara relief camp a mi singruk vel an ombok Voinde ni thum July sangni somni pali ni lai ni chonu khan longtlai chan mari thlan mual rama saktur convention center mun nu ma in fiale na thodan tur ram man na tlang pui siam dan tur te zir chiangin longtlai is MLA Dr Lorraine Lalpek liana chinja chuan chan mari veng thlan mual thanga YLA ramatlo Dr. Lorena MLA chuan longtlai khopui chunga kaushan thalai pol NGO le Sorkar ang in program lian tak tak khwai khotnan infrastructure omlo thu soya district khwap emoram pum kaushan le NGO khompui le conference a sum tam tak khoral ani chin a chu wangin kaushan NGO le Sorkar anga hedyang program a omin anmamo phuruk nan mi pui sang chuang pungkhom punkhom theina tur conventional center saknana ramruak thatak wai LA chan mari branch le khotlang shwai tu ten anlo ra man chu lomomati thu soin asakna tura thil chu le bai pui ngai te chu UDNPA minister puke sapdang anen an soidun tot ti asoya alotling nge arin thu asoya November sangni somni palia nei tur CYLA Golden Jubilee le ICCYCA in khompui nei nan man nge ani theinan theito pahmala ka tum thu asebok advisor to chief minister HNFW and agree hi state Sorkar officials achangin DRDO longtlai project director pu H zonun moya MCS BDO longtlai pu Colin Hlicho MCS le DRDO engineer SDO PWD debaka pu V zathanga MDC pu H lalrual kima treasurer ZPM Lai District Headquarters Longtlai Samuel Aldong Liana General Secretary Media and Publicity 10 Party IO in Anchoy Ombok ani Kazongka Chanchin Tharlang Sar Swal Klaupan Thei Chu ani e